Nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body kabanongkong ni sudai ban penpau ya ka jinsungu ka bakrau ya ka ni ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance khamtam ya i Honorable Education Minister Sar Lakman Rumbui akaba katkum ka jingi kren jongi akajing khot jongi banya kren hak artrik jong bnai march arja poar akaba hakato kasngi nakaliang jong ila ai ka jingkular man pelaj swaya ketulop jungi kinohikai SSA arbnai napo jong ka state fund ani ka state budget akaba nakaliang jong ila sim ya ka initiative ban boden ya ka kam bat hakatayo ka bakhadu jong ubnai march takajing sim khia jong nakaliang jong ka state government kala pelaj ya ka song pisa ka ba 100 crore chapo state implementation society lani ka simam hakaba nakaliang jong ka office jong state project director kala yo ban siu ya ketulop jongi kumba arbnai kata jong benai Oktober bad November jong mentau snem kaba arpat kaba nakaliang jongi ka association idon ka jingsungkhia ka long ba katkum ka jingikren bat katkum ka jingkular kaba nakaliang jong Honorable Education Minister Isa Lakman Rumbui ila kular yang ni bayak pasapat katulop jungi kata jog na December January but February on siu mario yo ya ka second installment ya ka fund kabadai ka second installment kaban pha na ka Government of India Ministry of Education te katkum ka jing boden jongi hakabai dai bat kanai ka bencang ila boden ya kanai ka kam shadu support Ministry of Education Government of India but ngilayo ya ka kopi jong kene ka sanction order kaba nakaliang jong ka Sarkar India kala pha shaka state Meghalaya haka live poetrik jong ubnai march arajar arpoar hakaba kala pha ya ka song pisa kaba saw crore ndri pho saw lak khat ndri hajar kaba dei ka benta jong ka second installment nakabenta ka elementary education ni kaba dei ya benta ki kinohikai SSA nakapata ban penyat syakmat ya kani ka scheme SSA hapo state Meghalaya na bantau financial year arhajar arpuway arpuar tikat kum kani ka sanction order hangni la kteu shai hakapara kabalai la ongshai hangni ba ya kani ka song pisa ka state government kadai ban pelai marmar syapo state implementation society la kalong menta nado ka live poetrik jo bnai march arhajar apoar hadu menta kasngi kala kot shaka khatprasngi bad habang ila boden ya kani ka kam hakani katayo baladep angila persang ban kontak Honorable Education Minister Isa Lakman Rumbui ringim yo tingila persang ban boden bad secretary education Isar Amros Marak bad hakajini kren bad ile yato ba lawan kapisa syapo state finance department banakalian jongi ila pankre ya ka beams khnang ban transfer no ya kani ka pisa lang ba ka PFMS system chapo ka account jong state project director pat hadin kata kin sa transfer pat sa account jong ka district banakalian jongi ila ong ba Maria hakani katayo baladeb la ban pendep ikni kai baro te kumba kalong mentang ila ka kitayo kisngi kidang ya hado menta menne ila persang bian ban boden ya kani ka kam bat ngila labba hado menta kani kapisa kadang sabe hapo ka account jongka state finance department kani ka saw crore ripo saw lak khat riu hajar tengka kabadai ka fund benta jongka second installment ka bala pha daka government of India te ka jingkali ka bangi ngikwa banbo ya ka Sarkar ba habaya kapisa la deb ban yo nado ka live poetry march arja ar te nakai ka daw mo kabahado menta menni nakaliang jongka state finance department kadang batsa bejaka ya kani kapisa ngibo ka jingkapat ya ka state finance department banwan syakmat ban pensai hakabai debat kani ka benta balai ba kani kapisa kadang batsa bej hado menta menni kumbang ya pila ya tibhi ba ngi kino hikai SSA ngila shuim kordit hakini ki benai bat ki sengi ki bala dep shadin te lada hakani kerukom hakba kasong pisa nakaliang jongka government kala deban pelai te handai nakaliang jongka state government kadang pensateng la ni kadang penslem bat siu sengi kino hikai SSA ti kalong ka ba pen sengu deu men sem yangi bat ka kawai kaliang ro ka penpitar penban yangi ki
no hikai SSA ngai nakalian jungi shukwa ban pen kan mahone ba katkum kan jingi keren jongi ba honorable education minister isar lakman rumbui hak atrik jong panai match arajar toar ngili keren dak ba syai hak bai de bat kan ke benta bangin kwa shu ban mi shrok nak benta bandawa ya ka jong ka hok hak ba nakalian jong iru ila kubur or ba kadon ka jing dili kawai kalian roka penpitar penban yang iki no hikai SSA ngai nakalian jungi shukwa ban pen kan mahone ba katkum kan jingi keren jongi ba honorable education minister isar lakman rumbui hak atrik jong panai match arajar toar ngili keren dak ba syai hak bai de bat kan ke benta bangin kwa shu ban mi shrok nak benta bandawa ya ka jong ka hok hak ba nakalian jong iru ila kubur or ba kadon ka jing dili nakalian jong ke government of India ban pha ya kanika bisa ba nakalian jong iru kularo yang iba kanika om jiasu nang ni sekhmat ba ila aero ka jing kular ba mario yo ya kanika fon nak government of India in polite no marmar tang kata try baro ngi kan mau bana kaliang jong i honorable chief minister isar Konrad K Sangma ila pentip lang ba kila pathai khubor ba on siulo pa na ka budget jong ka state kat bompat yo ya ka pisa na ka government of India but mario yo ya ka song pisa on siudep ya ka tulob jong iki no hikai SSA ani kumbang o menta ba hado menta menne kani ka song pisa mo kabawa nakaliang jong honorable education minister ila deb ban yetho lemba kilat pathai kubor ba kandap ban siu arbanai kata jong banai December ba January ti hado menta menne hado kani ka khilmat nakaliang jong ka state finance department kampat palai ya kani ka song pisa chapo state implementation society lani ka simam khnang ba office jong state project director kan yo ban siu ya katni katulop syengiki no hikai SSA kabalai pat kabangi kwa ban ajingmut ya ka sarkar jela hoi ni penpau ya kajing sungu mah bana kaliang jong ka sarkar jela kala siu ya kanika ka kaping norms mo ka additional funds kabari ka kaping norms kabari dai ban siu ya kutulop jong kino hikai SSA nakashispa sa kror kala pelaj men hakani 1,000 kror te kapisa kabadang sa menta kalong sa 1,000 kror tika ai kabang ibu ka ni ajing mut bara kajukpon ibu ka jingkapat ya ka sarkar jela baya ini isi benai pa di badang sa jong benai Februari balik ba nakaliang jong ka state government bahkan pelaj biang mo ya ini isau kror kenang bahkan dap ban pelaj lai benai kebakan long katkum ka jingya keren jongi badu education minister hak atrik jong benai match hak ba nakaliang jong iru ila ayak assuran ban siu ya ke badang sa pat kata kadung benai December January Februari hadin balayo ya kapisa na government of India habang isuto bahkan kapisa kaduna bat kadang don kan kapisa pat kabadai ka additional fund ke baka state ke ban bon na lade sa 1,000 kror tingi ajing mu dia ka sarkar ba hakung kani ka por bangi kino hikai SSA ni don hapden ka kordit ti ni ajing mut ba so ban pelaj biang ya kani ka pisa badang sa 1,000 kror kena bakan dap biang pura ban siu ya kutulop jungi lai benai ka de jong nai December